Katapultirao je loptu Bartolec, odbila se do Feta. Feta je bomba koju vadi ispod grede Zelenika. Silovit udarac Feta, 83. minuta. Kaneko predao Mitroviću. Mitrović bježi, Mitrović u situaciji 1-2, odlično vidio Jurića, Jurić, Zagorac prvi na lopti. Novi opasan dolazak Gorice. Malo je ovdje nedostajalo Juriću za novi njegov pogodak protiv Dinama. Ristovski za Petkovića, Petković propustio loptu, pa Mišić, dobro dodavanje, prilika je za Dinamo, brani Banić. 20. minuta, Takuro Kaneko u dobro postavljenog Ivana Banića. Opet lopte na desnoj strani, napada Rijeke, Krasno Pašalić, povratna je lopta, udarac, nema gola! Brani Majkić, odlična intervencija vratara Istre u 48. minuti, nismo dugo čekali da se stvari rasplamsaju. Baturina ima Blumela ispred sebe, Baturina vanjskim dijelom kopačke, krasno dodavanje, ali nova velika obrana Ivana Banića. 71. minuta.